Ana bana musini yo Asante Akyem Central Robert ya kwache watuma ye nyameso adwuma pa wadi nuane ne akade ahodo bia kwakoma caring home village ye no Asante Akyem se enkwada ni mpanifo ho no nyina wanye no fa bibi nto ye fropan Central MCE Robert ya kwache eni mensini nyina aka won ho abomu a wode enuane eni enuama afoforo bi akodom enyanka wonom ewo caring home village a ewo Asante Akyem sebe ya ahokyere ewo wonom so no obetumi abre na se ama wonom na owura yi eni amane boni etwetwe nkomo no ene wadi tuja se afoforo a wonom nsem wo bie no ebre ene bra no wontwen wani no wonkohwe enyanka wonom ewo nyanka fi ahodo ne titiro ene wonom wo caring home village. There were stories be bra ye hu. In fact, emofra omuni eja enina. Umshi omo abontini se ne omutiti a omasem ara ku bebre. Di se kan obi akoma so bebo asa emofra na wahwe so omo bedidi omo benu na omonya baby papa da. Opa na ye hu omo san. Ebi betimi be president, ebi betimi be municipal chief executive to say be ebi betimi be doctors, nurses, ne other professionals e wo omo 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 ne de omo chichire omo mafra no so ebi betimi be esa na ye ba ne be akeka ene odo a omo mo hwe omo ne chichire mo fra ya otimi se omo da achi no yakopon betimi omo na kese nti ene omo di nkomo omo so mo so kwan bi betimi afa so kakra so omo san na mafra omo tete se nso timi so anwa ama omo so de so omo ni so omo setimi aka na bebe na ene nyina sa apepepe. Grace Owusu caretaker wo caring home village wode aseda PSC ema mensin krachi se wababeye wonom adoye a wono so de adeserede eto amanfo nyina enim se wo meboa wo no ne wabaye ama ye ni anso nkasa ye hu adwue ni enim se ebeboa ye e de yedru chi se ne afoforo boy ye ni so ade hunu de edos se ye plan se ka ye wo school ke o clinic ye apartment ye for ba ko pe ni yetimi ewie any old apartment no empire bonus say omumeboy especially with building materials say building materials pa na this ready teach building materials e betimi amma ye ni so ade hunu a esi eni so no abam say ne be betimi age nkwala oni bie mobile for street children na yetimi atete won nyam